180 zemalja svijeta s ciljem da pokaže da svako dijete ima pravo na sport. Na parketu su danas svi bili jednaki. Umjesto teškoća, prepreka, slabosti i tereta, igrali su ljubav, hrabrost, mogućnosti i prijateljstvo. Volim da igram košarku, super mi je danas ovdje. Radujem se, puno se radujem. Oni imaju priliku sada da se dokažu da nema potrebe da ih razlikujemo u svemu, da mogu sa nama zajedno da igraju. Sport promoviše uzajamno poštovanje i prihvatanje i može promijeniti život djeci sa mentalnim smetnjama u razvoju, kažu UNICEF-u. Poručuju da bi ovakve igre trebalo da postanu pravilo, a ne izuzetak. Djeca sa smetnjama u razvoju imaju jednaka prava kao ostale djece da uživaju u sportu i drugim zabavnim aktivnostima. Obezbjeđivanje punog poštovanja prava djece sa smetnjama u razvoju odgovornost je ne samo vlade, već svakog člana društva. Djeca su pokazala da je sport jezik koji svi razumiju, zbog čega im je neophodna bolja podrška, kažu organizatori. Čini mi se da bismo mogli uz jednu kvalitetniju podršku ovim ljudima koji se bave ovim na neposredan način, čini mi se da bismo mogli mnogo to kvalitetnije, šire, masovnije i još bolje organizovati. I vjerujem da će to biti u godinama koje su pred nama. Trebamo to i institucionalno da nastavimo i da ovo ne bude jedan bljesak, nego da ovo bude praksa i da tako naučimo da živimo. Utakmice pod sloganom Košarka za sve svake godine okupe više od 15.000 učesnika širom svijeta.